kana dargamu guyyaa addunyaan guyyaa hojjettootatti kabaju caamsaa guyyaa tokkodha guyyaa kana ilaalchisuudhaan koominitiin Oromoo biyya Noorwee keessa jiraatan bakka kanatti argamuudhaan rakkina Oromiyaa keessa jiru koominitii biyya Noorwee biraa jiraatan waliin rakkina biyya Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa barataan mootummaa abbaa irreetiin kararra xajjeefamu jiru kana ilaalchisee hiriira nagaa bahuu fi hiriira keenya hordofnee qophii jiru waan jira dhaadannoo dhageessifnaa dhaadannoo kanaan booda haala jiru hunda isiniin kallattiidhaan isin geessine. Gratis endelig og Ukrainas erfaringer etter at de ga opp sine ambisjoner atomvåpen har understreket den samme erkjennelsen for mange ubesette regimer. Noe som i seg selv ikke lover godt for medlemstallet i atomvåpen. Du kjemper for frihet, fellesskap og solidaritet. Vi bruker dagen på å hylle arbeiderne som organiserer seg, kvinnene som tok til motmæle, og pionerene som sto i front. Fiskearbeiderne i Oslo som tok det modige steget og offret liv og arbeid ut i streik for snart 125 år siden. Og det var noe liv. Solidarisk til ledere av fremtiden vår Helge Arild Hermstad. Kjære fagforeningskamerater, det borgerlige byrådet i Oslo foretar budsjettkutt som rammer Oslo-folk i bydelene, barnehager og skoler. Svømmehaller, fritidsklubber og lokalbibliotek trues av nedleggelse. Konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager skjer, selv om kommunen taper millioner. Come on! Ibrahim! By eliminating Oromo culture, free Oromo students, Agazi, DPLF, Federal Police, stop killing, arresting, torturing, innocent, peaceful protesters. Norway, stop supporting the dictator regime in Ethiopia. Free Oromo students. Stop land grabbing in Oromia. Self-determination for Oromo people. Self-determination
Oromo protesters. Justice for Ndala Desale. Justice for Tasfaye Gashe. Justice for Ambo massacre. Justice for Nakamte massacre. Justice for Gimbi massacre. Justice for Bale Robe massacre. Justice for all massacres in Oromia. Justice for all massacres in Oromia. Agazi, TPLF, Federal Police, stop, leave bullet, against innocent, unarmed, defenseless, peaceful Oromo protesters. Agazi, TPLF, Federal Police, stop, leave bullet, against unarmed, defenseless, peaceful, supporting the dictator regime of Ethiopia. Ethiopian government, students. Ethiopian government, the fascist. Norway. Supporting the dictator regime Ethiopia. Free. Bakkala Garba. Free. Alvaro Elisa. Stop. Ethiopia. Ela, what do you think? We need democracy and freedom in Oromia. Justice for Oromo protesters. Itu Fufa akan dapatin nggak? Stop!